Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke parlo dokhora HDLP school along Karbi Farmers Association atumpen Nilip atum aphan sai ka chutiki ije ajaton keron lapen kacheroktok amai kepado. Karbi Farmers Association libaro amai phu kensing phangcho pen kachaphem phu pon amai along aluhi sarpaman pen McDonald Togbi Montu Datta Seri demonstrator superintendent of sericulture Diphu Robinson Rongphar lapen Tingku Ingti KFA tiripia amai phu Soron Singh Rongpi chunbang atum pen chenglok nang an ke thegeding atum chetongdon Bangso amaya long aluhi atum pen kaning jepon atengke ke e karchi bunon ke pangreng asona mong along anta pangting japrang seke ke anak kenang sor pupen KFA tiripia hin penta seke ki pia mai lapen kacheroktok amai dengpon lo lapen agriculture asai campaign keron ponja hormu ke do anta apona teng pen nang ke paron pon vekji aphan nilitum bor ipon bopu ning pathe de kang pen kachetong araratum anaphan sai keklem ia ajaton ronpon lo Culture department pa chalang na pasi dar isi sericulture pan kerotok amai sigi kono so kerotok amai lo nilip hawar pan arat aphan si mesen pen ki pareng pen la so awar sai na chondun tha posi nilitum kachuning rikon la pan la so awar sai long nilitum dan meeting na idun tuman mate awareness na idun tuan pada ku pa ron kang lo la choda kalilang nong kewangian ni stame sericulture pen bang assistant director sa sirame na chichak lo je inki pangre interested teman sitame dak alang litum department pe sitame penang kerabi pu alang litum pulo inki arong pencheng lo kuno pak isper misin rearing tree pencheng lo one patharia misin pencheng lo la pe alang litum man ganin et pen life facility do ase life facility sitame ni libaratum han na khap pidha po sinil tum thalo la sinil nilitum to khalo je nili barata tum la so war sai bak na chonun po posi ni the tolo tum bang tharo si pen ma ke banda long le ala so ra yat ke chari rajniti ke chari tum si amethang ale phanse ala tum department na kan je wan hormu an da ala tum pu methang amne da so si chero si ko si non tum la bang so theklong si non tum la bang so song sai tu ki ya song seng det pen ki si karbang of tamas council la pen karbang long sai tu ki ya song department pen al si itu se sana ni tum ki je thana pen Kar bisai tu tiga song atau macam long ni hormon itu macam song pan api naik posi itu mana pasal song seng lo, la pasal song ke seng pen jok si non kar biang long 80% anak ke Thomas Council keron namun department asal keron namun tani tu department asal pen hangsi penangan kar biara tu pan sai tu tiga ada pan apor pen itu phiru ethe tinangi esok chili nangi ba menthengthe chili nangi department asal bang apor pe pen si ron rong titi kutia ke mana ya ahut ke ahara ceklo kutia ke ronai abang ke agosto ceklo tiga so prang so pisar depan ki tingwa situm asong depan ki jiwa si sai tu ki asong depan aport pen so ko chuli pinai pen kenang ya hormu anta aport mesi pinai po situm la ting ki tingwa mesi lamong so song seng lo pen along song ta tu idu da ra da tum pan pachin thu ya pan Joki hola pen Sonjit Crew Karbiang Long Life